Himber od kupjena. Kad dođe sezona od kupjena i kad osjetim negdje njihov miris u zraku, ili mi se barem učini da sam ga osjetio, dođe mi na pamet s koliko sam strasti čitao roman Joanne Harris Kupinovo vino. Gotovo s podjednakom strašću kojom ga je Joanne pisala. A priču na početku romana pripovijeda jedna boca starog vina od kupjena koja započinje život onim trenutkom u kojem je majušni prod kupjene zagrijalo moćno sunce. Zatim autorica niže tirade o nijansama vinskog bukea, vina od kupjena, o preplitanju mirisa i okusa koji razgaljuju dušu, slavi senzualnu energiju i laičku alkemiju, toplo, osjećajno i neodoljivo i usputno tumači neobični lik glavnog protagonista romana. A središte radnje toga romana pitoreskno je francusko selo s jednom kućom iz snova, duhovima prošlosti i neobičnom ljubavnom pričom o tajanstvenoj ženi, nedostižnoj poput dražesnog ploda kupjene koja raste u dubokoj drači. Javlja se čudna kemija u tom romanu i na ljubavnom i na vinskom planu, možda je bolje reći alkemija, ili možda čarolija. Čitanje romana usporedivo je s degustacijom, pomalo neobičnom. Svaki dodir nepca može potaknuti neograničeno more sjećanja. Ali ja vam više ne govorim ni o romanu, ni o vinu od kupjena, nego o čaši soka od kupjena koja razgaljuje moju dušu i budi sjećanja na djetinjstvo. Upravo je konac zrelog ljeta. I kupjene se još uvijek mogu naći po zapuštenim i dračom obraslim posjedima. Tko na šufitu ima tvrde i visoke crevlje i ne smeta mu pripeka, neka uzme dobru štapinu za biti siguran od mazova, najbolje od deblje trstike i uputi se zorom u branje kupjena. Kupjene su sad zrele, velike, crne, mirisne. Ima ih po našim otocima, u Konavlima, u Primorju, u Pelješkim šikarama i živicama, na rubovima njiva i na kamenjarima, uz potoke i putove. Kao da prkosi uređenom prostoru ta neobična biljka sva je bodljikava od grana, lišća, nježno bijelih cvjetova do sočnih, crnih, bobičastih, slatkasto-gorkih plodova. Kad sam bio mali, moglo ih se tada poprilično naći i po solitudu, pa smo ih mi, djeca, nizali na tanke šiljate izdanke brule, da kako ono što ne bismo odmah pojeli, što se za pravo rijetko događalo. Moja nona je pak od tih sićušnih bobica činila božanstven sok, tamno-crveni, gusti, tako krepak da je naprosto klizio niz grlo, a tijelu davao neobičnu snagu. None je to čudesno piće nazivala himber od kupjena. Ali danas, kad se sjetim toga čarobnog okusa, rekao bih da je to bilo piće bliže letuariju, kojim su pobožni fratri male braće u svojoj znamenitoj ljekarni stoljećima vraćali u život već obamrle bolesnike. Letuari, letiš u ariju, drugim riječima poskočiš kad ga popiješ od snage, životnog poleta i zdravlja. Svaki dan poslije kupanja none bi nabrala šaku 2 kupjena u drači, ponekad i više, donosila doma to čudesno divlje voće i slagala ga u staklenku, posipajući kupjene cukarom da se održe. I tako sve dan po dan kupjene, pa na njih cukar i obratno, sve dok se staklenka koju bi izložila na suncu ne bi napunila. Poslije 10 dana sirup od kupjena bio je spravan i none bi ga procijedila, a ja ga razrijeđenog s vodom su žitkom pio. A što je bilo s ostatkom procijeđenih kupina? U taj ostatak none bi dodala malo rakije i ostavila još koji dan na suncu da se skomponja. Kad bi joj došle prijateljice, sladile su se tim pićem prikvečer na našoj taraci kad bi vrućina olaškala. Moja Nevenka, kako ti je dobar ovaj liker od kupjena, slušao sam poneku od noninih prijateljica. Daj na ričetu, hoćeš li? Ma kakva ričeta, odgovarala je moja none slavodobitno. Vaja se uvalit u draču, dobro izgrančat trubuke i noge. To vam je ričeta od kupjena.